Umurage TV. Turi kuri komine ya Minembwe ahabera ibikorwa by'ishyirahamwe mugiye kumva ahangaha, ndetse murabona turi kumwe n'umuyobozi waryo. Uyu munsi ahangaha mu Minembwe turi kuri komine ya Minembwe, neza niho duhagaze. Hanyuma president uratangiye tubwira amazina yawe ndetse tubwire cyangwa se umushinga waserukiye wabashe gukora ibikorwa hano uyu munsi. Amazina yanje nitwa Hatungimana Bigera. Ishirahamwe mpagarariye n'ishirahamwe ryitwa Umutima w'Impuhwe rikorera mu turere dutandukanye twa Minembwe, rikorera mu karere ka Gahwera. Hari abantu benshi twabonye mwari mwahamagaje hano kuri komine ya Minembwe, barimo abamama benshi. Sinzi impamvu mwari mwabahamagaye uyu munsi. Uyu munsi twari twahamagaye abantu b'imihana ikurikiraho dushaka kubaheza ifu y'igikoma n'isukari ndetse n'indi fu. Twari twahamagaye abantu b'umuhana wa Rutigita na Monyi, n'umuhana wa Kabingonya wa Rimba, n'umuhana wa Muzinda, n'umuhana wa Gahwera, kugira ngo tubaheze iyo fu y'igikoma n'isukari gushira muri cyo gikoma. Mushobora kumenya ko umubare mwahaye uyu munsi? Umubare twahaye abantu ni abantu 100 n'abantu 3. Abantu 100 n'abantu 3 bavuye muri utwo turere. Ubu ngubu ibikorwa bagezeho ni ibikorwa byo gukora igikoma bakagipokeza abaturage muzo bahinze. Hanyuma muri ibi bikorwa byanyu mugenda mukora, muvuze mukorera mu turere twa Gahwera, Kabingo, Rutigita ndetse na za Muzinda. Murabona ishyirahamwe hari cyo yaryigisha abaturage mu buryo bwo kwikorera n'uburyo bw'ubuhinzi. Turabona ariko bibigisha icyambere, rirabigisha gukora umuntu kwikorera, ubundi rikabigisha guhinga ibihingwa bitatura bihingwa gino. Nibyo by'ibyo twari twaje gukora igikoma tugipokeza abaturage, dushoje kubapokeza. Hanyuma kurangiza kino kiganiro, abandi baturage sinzi abo mwahaye nimba ari abaturage babarirwa muri ishirahamwe cyangwa nimba ari abaturage mugenda mutoranya muri rusange. Abaturage twahaye ni abatabarirwa muri ishirahamwe benshi, ni abantu bamwe b'impunzi. Turi muri processus tugenda dukurikira buke ubutaha tuzabaheza abantu hafi 90%. Hanyuma turangiza, sinzi ubutumwa ufite kuri ishirahamwe ryanyu Umutima w'Impuhwe, wenda rifite icyicaro gikuru muri Amerika. Ubutumwa mwabaheza n'ubuhe? Ubutumwa twabaheza nuko bakomeza inkunga bakomeje gutanga, kuko ibikorwa biratera imbere ntabwo bisubira inyuma. Nabo bakomeza akaduheza inkunga kugira ngo twonge dutere imbere, tuzageze ku ntego yacu nyamukuru ariyo kurandura inzara n'imirire mibi muriho plateau na muri plateau ya Minembwe. Abaturage ba Minembwe bo abamwahaye ndetse n'abandi mutahaye, ubutumwa bo wabaheza n'ubuhe? Ubutumwa nabaheza nuko bashika abatwahaye nuko bakora igikoma neza bakageza abana bakareba ingaruka iza kuvamo. Nabo tutahaye nukubabwira ngo nabo twabaha n'imbuto bagahinga nabo birabihingwa twahinze tugakora igikoma. Perezida w'ishirahamwe Umutima w'Impuhwe mu Minembwe, Hatunga, turagushimiye. Murakoze. Nitwa Nyabitete Esperance, navuye mu karere ko mu Rutigita. Twaje hano gufata inkunga avuye mu maboko y'ishirahamwe ryitwa Umutima w'Impuhwe. Ni ukuri byaravuye mu maboko yabo, byaravuye mu bitekerezo byabo, byaravuye mu bushake. Twumvise n'ukuri tuguwe neza, kandi twavuze ngo reka tubashimire kuko batuzaniye igitekerezo cyiza, ndetse no batwunguye n'ubwenge bwinshi. Twaje gufata amasaka hamwe nyine n'ingano na soja. Zirajyanye Nyamahoro Nyarwanda. Turabashimiye byo mwadukoreye, Imana ibumugisha. Ikindi tubashimiyeho, dushimiye ibyo mwadupokeje, mwatugiriye neza, byavuye mu maboko yanyu. Mwaragerageje uko byari bimeze kose, mushaka imbuto murahinga kugira ngo zidufashirize abana. Ni ukuri mwagize neza, turabashimiye cyane. Ibi byose twagaze tubitegerereza hanze tukagira ngo nibo bodupokeza, ariko kuba bigeze mu karere kacu mukaba mubidupokeje namwe, murakoze. Imana izabibahembere. Ni ukuri turabashimiye. Mwaduhaye isukari, mwaduhaye ifu yo gushigishira abana igikoma, ndetse mwatwongeye n'iyindi yo gucumba, mwaduhaye na za kambuto. Mwatugiriye neza cyane, turabashimiye. Imana izabibahere umugisha. Mwavuye mu karere?
tukabimba. Ni jewe nyitwa Nyamatungo, dutuye mu Muzinda, dukorera muri ishyirahamwe ryacu ry'umutima w'impuhwe. Tukaba tubashimiye abana bacu, mwatwibutse mutekereza neza kuko igihugu cyacu cyashize, ariko muratuzirikana iyo mwagiye, muratwibuka, muradutekereza, mutugirira neza, mutwoherereza imbuto turahinga, muradufasha, turejeje uyu munsi. Tukaba tubashimiye ko mwatugiriye neza. Uyu munsi twapokeye twishimye. Uyu munsi tukaba twabonye amata yarashize mu gihugu, ariko uyu munsi mwaduhaye amata, abana baranywa, uyu munsi barasomera, n'izo barya barabona icyo babishyira hejuru bahage. Tukaba tubashimiye abana bacu, tubifuriza imigisha ngo mugume aho mwakoze hagume huzure, kandi mukomeze mugume mutuzirikane ibintu mwakoze. Turabashimiye, murakoze. Turamushimiye kandi turamwakiriye na shefu wa Muzinda, nawe turamushimiye, nawe turamwakiriye. Turabasobanurira gatoya ishyirahamwe ryacu ryitwa Umutima w'Impuhwe. Turakoresha iyo mvugo kubera ko abantu benshi ariyo bumva. Ndabona nta baswahili barimo, wenda bize gutuma dukoresha igiswahili. Iri ni ishyirahamwe ryatangiye vuba imyaka 3. Uyu ni umwaka wa 4. Ryatangiza intambara zibaye. Noneho abantu babona abantu bagize ibibazo by'ubukene, babona abantu amata arashize, babona hagirwa imirire mibi cyane, kuko ubwoko bwacu n'itaraba rero n'umuntu yaburaga ibyo kurya akamwa yageze amererwa neza kandi ndango n'ibyo. Noneho abana bacu bahiye batekereza kuba boshaka ibintu byufasha abantu kugira ngo bagarure ubuzima kubera kuko amata yashize. Batangira ikintu kijanye n'ibishyirahamwe ryitwa Umutima w'Impuhwe. Bagira impuhwe z'ababyeyi n'abana babo basigaye muri kino gihugu. Baramyaka igiye gushira, batangira guhinga icyo bita ingano, icyo bita amasaka, icyo bita soja. Babihinga tubona bireze, tuja muri gahunda zo gushaka kubigira igikoma no kubiheza abantu kugira ngo bazumve kuko byofasha kandi byose bishoboka. Rero ubushize twakoreye lancement ya projet ku mugaragaro hano muri commune, tuzemereye kandi na burugumestre, tubereka ubwo twari dufite imbuto z'igitunguru zacu twahinze, twari dufitemo na soja, nazo twari dushatse kubereka, twari turabira muri processus yo kubigira igikoma, nazo twarabiberetse. Ibyo n'ibyo twagiye duhinga zirera, n'ubu nizo tugiye guheza abantu. Rero habaye muri iyi minsi dutekereza kuba twogeza ku bantu bakeya dushoboye kugezaho ibyo twahinze. Ntabwo twubona ibintu bishobora kwama biheza abantu umunsi umwe, ariko abantu batangirira kuri gatoya bakazamuka baza kazogera ku kinini. Nanone abawuhagarariye batari hano bari mu bindi bihugu batubwira ko tugomba kubifasha abantu bafite abana batashe za rutigita. Rutigita niyo umuntu bazavuga mukuru, ariko ni rutigita ni karongozi na muntu. Ni ukuvuga ngo rutigita niyo ni nkayiba nko ku mutwe w'abana. Sinzi impamvu, wenda abanyamahanga n'ibyo n'abantu aho dukorera mu karere ka Kabiga twita Nyabarimba, n'abantu aho dukorera mu karere ka Muzinda n'akarere ka Gahwera. Ndetse akarere ka Gahwera niko kagize ibisiga kabonye ubufasha bw'uyu mushinga, kuko bigeze kubafasha n'imyenda, babafasha n'ifaranga, nabyo byarabaye biza kugira imbogamizi z'intambara zabaye. None abo bantu nibo tugiye kuja guheza ibintu, kandi uko kantite yose uko kangana kose, ntabwo abantu barira ikintu kugira ngo guhaga. Ni akantu gafite intungamubiri. Urashobora kurya umutsima wuzuye isahani udafite intungamubiri, undi akarya ipura imwe y'ibintu bifite intungamubiri, wa undi akagira ubuzima kuruta ujya muntu wariye ikintu kinini ariko kidafite intungamubiri.
mu gihe babatekereje bakabasaba kuza kugira ngo ibi bintu bibashe kubageraho, namwe mukaba mwaje mukagera aha turabakiriye. Abenshi wenda ntibakunze kuza aha, hari abandi bakunze kuza ku zindi mpamvu, ariko uyu munsi muri kuri izi mpamvu ziri aha ngaha. Rero turabakiriye, ahasigaye tubifuriza kugira ngo ibi bintu bagiye kubaha mugende mubikoreshe neza. Ikigira kabiri, iki ngiki bakoze bashatse kubereka kuko byose bishoboka. Turi kumwe, bashatse kubereka ko byose bishoboka. Birya muza mwumva ngo bizabyera muri Kenya, birya muza mwumva ngo bizabyera i Bukavu ni Goma ni Kinshasa ni Lubumbashi n'ahandi. Chef wa service hano yagize neza, ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi hano mu misozi cyangwa se muri commune, yabivuze neza cyane. Reka nawe tumukomera amashyi kuko yatubwiye neza cyangwa se aba bayobozi babitekereje, bamara kubitekereza bakabikora kuku bwaca bagakora ikindi, bwaca bagakora ikindi, zamara kugera ku rwego rwiza bagatangira gushorera amasoko yo hirya wenda y'ako karere. Icyo kintu rwose turabashigikiye kandi tunarinyuma. Imbogamizi muzagira muri ibyo bikorwa numva dushobora kubafasha, muzatwegere tuzabibafasha. Izo tutazashobora natwe tuzabisabamo ubufasha mu bundi buryo kugira ngo icyo mwashatse kugeraho muzabashe kukigeraho. Mu gusoza rero twabagira ngo twongere tubakomere amashyi. Rero kuko kurangiza tukaba tugira ngo tubasezereho tubifuriza gukoresha biriya bintu neza kandi tubifuriza kugira ngo bizobagire ibyo twakoze. Abantu ba mbere dushimira ni abantu bacu ba Max 3 bihanganye bagahinga bakeza bagasarura bakaba bageze kuri uyu munsi. Abo bantu bakoze akazi kanini cyane. Ibi bintu byose muhaye mubona hano nta kintu mukeka kari agasukari niko twaguze, ariko ibindi ni abantu bacu babihinze, bahinga amasaka atari yahingwa ino, bahinga soja itari yahingwa ino, bahinga ingano zitari zahingwa ino, umwete barazibagara bareka imirimo yabo yose barayihorera bakora aka kazi, none bakaba bagejeje kuri uno munsi. Abo bantu ngo bampera amashyi. Nta kindi tubabwira cyane, iki kintu ntabwo twabahaye ikintu kinini cyane kandi ntabwo twabahaye ikintu, ariko twashatse amasomo, twashatse ngo tubibereke iki kintu mukirye mwumve uko kimeze kandi mumenye ngo nyuma y'ubu umuntu wese azoza yihingira yisarurire. Twashatse kubereka ko izi ngano ntabwo twari tuzizi cyane ariko zirera muri kino gihugu cyacu. Aya masaka twari tuyazi cyane. Icyo tubabwiraho kuri arya masaka tuzatugura, amasaka tuzatugura ni amasaka meza kandi aba yavuye kure, ariko ntabwo ari meza nk'aya yacu twihingiye. Amasaka agira ubucafu bwinshi cyane. Iyo ubwizeje nk'ibiro 20 ukabigosora neza bizavamo ibiro 20, ariko abo kugurisha bazamafatana bwa bucafu bwose bakamubagurisha, bamara bakabuduhereza tukabura. Ariko kuko ari twe twihingiye nono turagira amasaka meza, tumwe soja nziza. Iyi soja yose muzamubona ngaha bazabanza bakayikaranga bakayikuramo uburyohe, ariko twebwe yacu tikaranze. Ibi bintu byose twakoze twarabikoze turabiteranya usanga bifite intungamubiri. Buri wese agenda amenya ko guhinga ari ingirakamaro kandi akarusho ndetse dukomeze guhinga izi mbuto nyine zigiye zitandukana kugira ngo tugire icyo zidufasha mu mubiri. Arakoze, tugende no axe ya Kabingo gire vuba. Ntabwo tuvuga amagambo menshi kuko tuba tubona ndetse amasasa yatambutse kandi abantu. Ijambo rya mbere turavuga nk'amagambo nk'atatu gusa. Ijambo rya mbere turabanza gushimira abana bacu batekereje kutuzanira iki gikorwa, batekereje nk'abagabo, bibuka ababyeyi, bamenya kuko bakwiriye kohereza igikorwa kizashobora gufasha ababyeyi. Icyo kintu turakibashimiye, bakoze ikintu cy'indashyikirwa.
ijambo rya kabiri turashimira agoronome yashoboye kuza atwereka uburyo bwo guhinga biriya bintu. Mu by'ukuri nk'uko bavuye kubivuga, turatekereza kuko umusaruro atari kuriya umwe. Wa karindwi ni munkurize. Umunani ni Nyabeza. Uw'icyenda ni Nyarukoga. Uw'icumi ni Nyabicece Nzivugira. nta kibazo nagufata. Uw'icumi na rimwe ni Nyabicece Kazuba. Uw'icumi na kabiri Ntamboneka. abamuserukiye Uw'icumi na gatatu Umurage TV.